Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. President w'ishyaka Ensemble pour Republique bwana Moise Katumbi yamaganye ubwicanyi bwa 72 bwakozwe n'abarwanyi ADF ahitwa Ntoyo muri teritwari ya Rubero, avuga ko inzego z'umutekano za Kongo Kinshasa zirangaye kuko ngo zamenyeshejwe amakuru ariko bikarangira abarwanyi bisha abaturage. Bwana Katumbi yanenze uburyo leta yashyizeho ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara y'Nord Kivu imyaka inishize hose bikaba impfabusa. Yasabye ubutegetsi bwa Kongo kwerura bukemera ko budashoboye. Uyu munyapolitiki uri mu buhungiro ahereye kuri ubu bwicanyi yongeye gusaba ibiganiro bihuje abanyekongo bose hamya ko ari ibyo byavana igihugu mucyo yita kangaratete kirimo. Ibyo bya Islamic State byigambye ubwicanyi byabereye mu bice bitandukanye byo muri Rubero. Ubwicanyi bwabereye ahitwa Ntoyo bwaguyemo barenga 30 bari mu kiriyo. Ni igitero ADF yagabye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri. Karere Civic n'umuyobozi muri ako gace yavuze ko abarwanyi ba ADF bagabye igitero bafite imihoro n'imbunda batera abaturage bari ku kiriyo. Colonel Twahirwa, umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri Rubero, yabwiye Reuters ko umubare wapfuye ushobora kurenga 70 kuko hari benshi babura irengero. Muri ya joro ahitwa Ntoyo muri kilometero 5 hafi y'agace ka Mangurujipa, ibyeyo byo muri ADF bikorana yese byagabye igitero ku basivile harimo kubarasa, kubatema no kubatwika. Uwitwa Fiston Mahamba yavuze ko habonetse imirambo y'abantu bane batwitswe muri icyo gitero, ndetse ngo hatawe basivile 61 bishwe mu duce dutandukanye ADF yagabyemo ibitero. Imirambo yajyanwe muri Kiliziya Gatolika muri kaya gace kubera ko nta buruhukiro bw'ibitero buhari, mu gihe hategerejwe ko abayobozi b'intara y'Kivu y'Amajyaruguru bemewe na leta bakorera ibeni bahagera mu gushyingura abaturage. Padiri muri kaya gace witwa Paul Kunzaramingi yabwiye Actualité CD ko ibyo yabonye biteye ubwoba. Yavuze ko kiriya gitero cyabaye hagana saa 4 z'ijoro ubwo ibyo bya ADF byatunguraga abaturage muri kaya gace ku muhanda Mangurujipa Butembo. Abaturage benshi bahunze kariya gace kubera ubwoba berekeza ahitwa Njapanda, abandi bagiye Butembo. Mu kindi gitero cyabereye ahitwa Batangi Mbao muri segiteri Beni Mbao muri teritwari ya Beni, ADF yishe abaturage bagera kuri 18. Umuyobozi wa gisirikare wa teritwari ya Beni, Seri Omeyonga, yabwiye urubuga rwa CTCD ko kiriya gitero cyabaye ahitwa Fotobu mu burengerazuba bw'agace ka Oicha. ADF ni umutwe w'iterabwoba uvuga kurwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko ukaba umaze imyaka irenga 20 ukorera mu mashyamba ya Kongo Kinshasa. Abarwanyi bayo bazengereje abaturage dore ko ribagaho ibitero byisubiramo kuva mu gushyingo mu myaka inishize. Ingabo za Uganda PDF za Kongo Kinshasa FARDC zatangiye ibikorwa bya gisirikare byiswe Operation Shuja bigamije ngo ibitero bihambaye ku barwanyi ba ADF no gusenya ibirindiro byayo, ariko bisa naho ntacyo byagabanije ku bukana bwaho. Hagati aho komanda wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ingabo za Kongo Kinshasa ushinzwe ibikorwa by'ubutasi General de Brigade Olivier Gasita yavuye mu gihe Uvira ku wa kabiri mu gitondo nk'uko byemezwa na Radio Kapi. Iyi radio iterwa inkunga na Loni yavuze ko amasoko kwa gisirikare atandukanye bwiye ko General Gasita yavuye muri mujyi hagana saa 9 z'igicuku, ariko nta makuru arambuye ko werekeje. BBC yagerageje kuvugana na General Major Sylvain Kengo uvugira ingabo za leta ya Kongo kuri ayo makuru ntibyashoboka kugeza ubwo wandikaga inkuru. Mu mpera z'icyumweru gishize yari yemeje ko igisirikare n'ubutegetsi bashyigikiye Gasita ari inshingano yayo muri Uvira. Amakuru ava ku munsi n'ijoro weje kuwa kabiri byaranzwe n'ituze ndetse no kongera gutangira kw'imirimo n'ibikorwa byo mu mujyi buhoro buhoro. Ni nyuma y'icyumweru cy'umutekano muke n'imyigaragambyo muri uyu mujyi, abaturage bashyigikiye n'imitwe y'abazalendo basaba ko General Gasita ava muri uyu mujyi. Gasita yatangiye ziriya nshingano mu ntangiriro z'uyu mwaka avuye i Kinshasa ajya gukorera Bukavu mbere y'uko umujyi ufatwa n'inyeshyamba za M23 we n'abagenzi bagahunga bakajya gukorera mu mujyi wa Kindu aho ni mu ntara ya Maniema. Mu minsi ishize ubwo hategekwaga gukorera mu mujyi wa Uvira mu mujyi yakuriyemo nibwo havutse imyivumbagatanyo ishingiye ku bakuriye abazalendo bamushinja uruhare mu ifatwa n'umujyi wa Bukavu no gukorera n'inyeshyamba za M23. Gasita ubwo ntacyo yatangaje kuri ibyo birego, ariko umuvugizi w'ingabo za Kongo yatangaje ko basanze nta n'umwe Gasita yagize mu byo ashinjwa, kandi ashimangira ko igisirikare n'ubutegetsi bashyigikiye koherezwa kwe gukorera mu mujyi wa Uvira. Imyivumbagatanyo imaze iminsi Uvira yiciyemo abantu bagera kuri 4 nk'uko bivuga n'ibiro ntaramakuru Associated Press. Yari ingingo nyamukuru inama yahuje perezida wa Kongo Chini n'abandi bategetsi bakuru b'igihugu kuwa mbere nk'uko byatangajwe na televiziyo y'iki gihugu RTNC. Ibiro ntaramakuru bya Kongo bisubiramo Vital Kamerhe kuri inteko ishinga amategeko kuvuga ko umukuru w'igihugu ahangayikishijwe n'icyo kibazo, kandi ko nama afashe umwanzuro wo kohereza Uvira intumwa za leta zivuye i Kinshasa kugerageza gushaka igisubizo. Ibinyamakuru bya Kongo byavuze ko izo ntumwa zageze Uvira kuwa kabiri, kandi ko ziteganya gukora inama n'abakuriye wazalendo n'abakuriye societe civile bakomeje gusaba ko Gasita ava muri uwo mujyi hamwe n'abakuriye iyi ntara igice genzurwa na leta. Mu mpera z'icyumweru gishize bamwe mu bakuriye wazalendo bavuze ko niba Gasita atavuye Uvira umupaka n'icyambu cyo ku kiyaga cya Tanganyika bigomba gufungwa n'ibikorwa byose mu mujyi bigakomeza guhagarara. Bamwe mu banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bahuza birimo kuba kuri General Gasita n'ivangura, ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bavuga ko bakorerwa muri Kongo, bakavuga ko bigaragarira mu magambo avugwa n'abakuriye wazalendo kuri Gasita bajya bitaba muri ubu bwoko abanyarwanda. Abandi bavuga ko birimo kuba kuri General Gasita bishingiye gusa ku mpamvu zirimo imirimo ya gisirikare yarashinzwe mu gihe cy'intambara ya M23 no gushidikanya ko azakora neza iyo yari yorejwe gukora mu mujyi wa Uvira. Ndaranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri iki gihe abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ubuyobozi bw'ikigo cy'ababikira cya Franciscan Sisters of St Joseph
muri diyoseze ya Homabay muri Kenya bwasabye imbabazi rubanda rwose rwabonye amashusho y'ababikira barwana, buvuga ko Kiliziya ari umuryango w'amahoro, busaba imbabazi ku byabaye. Mu mashusho yaciye igikuba imihanda yose umubikira mukuru wambaye imyambaro ibaranga ndetse n'icapure mu gatuza uboneka aho utaza umubikira mugenzi we ariko muto kuri we, ndetse bigere naho mukubita urushyi. Uyu mubikira wakubitwaga bigaragara ko ari wafashe iyi video mugenzi we mukuru yumvikana amubwira amagambo arimo agasuzuguro, akanyuzamo akanamucangamo utuntu tw'udushyi amubaza niba agira ubwenge mu mutwe. Aya mashusho yafashwe tariki 5 ukwezi kwa 9 y'umwaka afatirwa mu iseminari ntoya yitwa St John Zirakwaro. Mubikira mutabwira uwo mukuru ati winkubitira imbere y'abana. Aya mashusho yerekanijwe muri Kenya kanagira hangaha nica ikagugu, yatumye abantu bamwe baza kubihaye Imana bavuga batese babantu no kuvuga ngo bihaye Imana bambaye amakanzu ubundi n'abanyamafuti kuri uru rwego. Umuyobozi mukuru w'uyu muryango Franciscan Sisters of St Joseph yasohoye itangazo risaba imbabazi, avuga ko abantu badakwiye kubabona muri iyi shusho kuko wakubise mugenzi we ari kamere yamutsinze, ngo siko bihaye Imana baba mu busanzwe kuko ngo ari abantu basanzwe abanyamahoro. Uyu mubikira ukuri iki kigo yavuze ko Kiliziya irangwa n'amahoro no korerana, ariko bajwe n'ibyabaye ndetse nabo byababaje, ariko ashimangira ko habayeho gutsindwa k'umuntu wabikoze atari Kiliziya cyangwa se umuryango wose muri rusange. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri norandika Manzwe leta ya Amerika yashyize hanze amasezerano yagiranye na Uganda yo kwakira abimukira birukanwa muri iki gihugu, harimo ingingo itegeka Uganda kudasubiza abo bantu bihugu baturutsemo bajya muri Amerika atari ku bushake bwabo. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko hatangajwe amakuru make kuri aya masezerano kuko nta mubare w'amafaranga azahabwa leta ya Uganda yatangajwe, kandi bizwi neza ko harazatanga uko byagenda kose. Muri ayo masezerano harimo ingingo ivuga ko nta ruhande na rumwe rwemerewe kuvuga ibyo rwakiriye, bisobanuye ko amafaranga bikeya ko Uganda yahawe azagumya kuba ari ibanga. Icyakora igihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda amasezerano avuga ko gifite uburenganzira bwo guhagarikisha amasezerano isaha yose, ariko bigakorwa mu nyandiko ikamenyeshwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uganda yanenze ko yemera kwakira abantu Amerika igihugu gikize ku isi yanga, nyamara Kampala ifite impunzi miliyoni na miliyoni z'abakingisha kibano bagasanga hari amabanga yahishwe abantu batazamenya ikibyihishe inyuma. Hari bamwe bazirukanwa muri Amerika ariko kandi bamaze gutangaza ko badashaka kuza muri Uganda, ngo ni igihugu kizwiho gukorera abantu iyicarubozo kandi barabyemerewe na Amerika, ariko ngo ntibibagira abanyamerika bazajya mu bindi bihugu bya Afurika byemeye mu masezerano yo kwakira abo bantu birimo n'u Rwanda, Sudani y'Epfo na Swatini, nabyo binengo ko byemeye umutwaro urenze ubushobozi bwabyo kuko ngo ubusanzwe ari ibihugu bikennye. Hanyuma kandi abafana b'ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa bakuye intebe za Stade de Martyrs nyuma yo gutsindwa na Senegal ibitego 3-2 mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Uyu mukino wabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri Kongo abanje ibitego 2 hakiri kare bya Cedric Bakambu ku munota wa 25 na Yohane Wisa ku munota wa 32. Abafana batangira kwizera ko bacyura intsinzi bitewe n'uko umukino wagendaga. Icyakora Papegwe yagomboye igitego cya mbere, igice cya mbere kirangira ibitego 2-1. Senegal yagaragaje ko ari ikipe ikomeye igaranzura Kongo Kinshasa, umukino urangira intsinzi ibitego 3-2. Ibyavuye mu mukino ntabwo byakiriwe neza n'abafana kuko mu burakari bwinshi bangije Stade de Martyrs, aho mu mashusho yasakajwe ku nkoranyambaga agaragaza bakura intebe bakazitera mu kibuga. Kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bwa siporo muri iki gihugu buratangaza ku myitwarire y'abafana. Ikipe y'igihugu ya Senegal yahise yicara ku mwanya wa mbere mu itsinda B n'amanota 18, ikurikiwe na Kongo Kinshasa ifite 16. Mu mikino ibikongo ishigaje harimo izasura Togo mu gihe izasoza yakira Sudan. Muri Afurika ikigo cy'ubutasi cya Somalia cyatangaje ko komanda mukuru wa Al-Shabaab ushinzwe kugerageza umugambi wo kwica Perezida Hassan Sheikh Mohamud mu ntangiriro z'uyu mwaka yiciwe mu gikorwa cya gisirikare cyari kimugendereye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza n'umutekano cyatangaje ko Mohamed Kabudi wagaragaye ko ari wateguye ibisasu byaturitse tariki ya 18 Werurwe umwaka turimo mu masangano ya helicopter i Mogadishu byari byateze imodoka za perezida yiciwe mu gace ka Ugunji mu karere ka Shabelle. Benshi muri bagenzi be Karidi Dakasi, Makarini Sikidi, Timo Jirake na Mohamed Salah nabo bishwe muri icyo gitero. Mu mahanga yakuriye mbabwire ko abayobozi b'umutwe w'amasi bagabweho igitero simusiga n'ingabo za Israel barokotse iyo gitero cyasize umwuka mubi hagati ya Qatar ndetse n'icyo gihugu. Israel yagabye igitero gikomeye mu murwa mukuru wa Qatar, hari yateraniye inama y'abayobozi bakuru b'amasi barimo na Karere Al-Yaya ukuriye itsinda ry'uwo mutwe ari mu biganiro bigamije guhagarika intambara ihanganije na Israel. Ni igitero Israel yagabye mu buryo butunguranye, aho cyari kigamije kwica abayobozi b'amasi bashinzwe kwinangira no kugenda bigura intege mu biganiro bikomeje guhuza Hamas na Israel. Abayobozi bavuga ko basanzwe batuye muri Qatar bari barimo kuganira ku bijyanye n'ingingo zatanzwe na President Trump wa Amerika zishobora gushingirwaho mu gushaka umuti w'intambara ihanganije Israel na Hamas. Izo ngingo zivuga ko Hamas igomba kurekura abaturage ba Israel bose yashimuse, abazima n'abapfuye. Uwo mutwe kandi ugomba kumanika amaboko kugarika imirwano. Ibyo bikazatuma ibiganiro bikomeza mu rwego rwo kurangiza intambara. Hamas yakomeje gushinjwa kugenda bigura intege, gusa bikavuga ko uyu mutwe witeguye kwemera ibiri mu ngingo zatanzwe na Trump, ndetse abayobozi babo bakaba bari bahuye kugira ngo babiganireho. Ari nabwo icyo gitero cyagabwaga. Mu bayobozi cyari kigambiriye kwica harimo Kari Al-Yaya
uretse ko Hamas yatangaje ko yarokotse kimwe n'abamufasha muri ibi biganiro ku ruhande rwa Hamas, gusa umuhungu wa Karere Aliyaya we hasize ubuzima kimwe n'umwe mu bantu be bizerwa, abarinzi batatu n'abandi bantu bakomeretse bikomeye bikava ko nabo bashobora kuhasiga ubuzima. Ku rundi ruhande umwe mu bakora mu nzego zishinzwe umutekano za Qatar niwe yaguye muri iki gitero. Ibyarakaje Qatar yamagaye iki gitero n'umurakari bwinshi, ndetse yavuze ko iri mu iperereza yo ku rwego rwo hejuru mbere yo gufata icyemezo nakuka. Qatar kandi ntiyishimiye Amerika cyane ko mbere y'iki gitero Israel yamenyesheje icyo gihugu. Ibiro bya President Trump byavuze ko byamenyesheje Qatar ko igiye bwo igitero, gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yamaganye mu makuru, yavuze ko nta kintu Trump rero yabwiye Qatar. Nyuma y'iki gitero Israel yahise itangaza ko rero yakigabye, ndetse inasobanura ko yakigabye muri Qatar mu rwego rwo kwivugana abayobozi ba Hamas bagize uruhare runini mu bitero uwo mutwe wagabye muri Israel 2023. Ibihugu birimo Ubufaransa n'Ubwongereza byamaganye iki gitero gishobora gusiga ibiganiro by'amahoro mu mwuka mubi, cyane ko Qatar yabyakiraga akibazwa niba yemera gukomeza kugira uruhare muri ibyo biganiro mu gihe Israel yayisagariye. Hagati aho President Trump wa Amerika yavuga n'emeri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaboneyeho kuva ku Israel yemeye ingingo zatangajwe na Trump, asaba Hamas kuzemera intambara ikarangira burundu. Israel yagabye igitero ku bategetsi bakuru ba Hamas mu murwa mukuru w'Uduha wa Qatar ku wa kabiri mu saa sita z'amanywa. Qatar yahise ishinja Israel kugira imyitwarire itagize icyo yitaho ndetse no guhonyora amategeko mpuzamahanga nyuma y'iki gitero ku nyubako yo kubamo muri uwo mujyi. Ingabo za Israel zavuze ko zarashe ku bagize uruhare rutaziguye mu itsembatsemba ry'ubugome ryo ku itariki 7 Ukwakira mu mwaka wa 2023. Ibiturika byumvikanye n'umwotsi uboneka uzamuka hejuru y'umurwa mukuru w'Uduha wa Qatar mu masaha nyuma gato ya saa sita z'amanywa ku wa kabiri. Amashusho yagenzuwe yagaragaje umwotsi uzamuka kuva mu gice cyangiritse cyane cy'inyubako iri ku ruhande rwa sitasiyo ya lisansi ku muhanda wa Rad Rawdan hafi y'akarere ka West Biragun mu majyaruguru y'Uduha rwagati. Igisirikare cya Israel cyavuze ko cyagabye igitero kidahusha kigambira abategetsi bakuru ba Hamas muri Qatar gikoresheje intwaro zidahusha. Ibitangazamakuru byo muri Israel byavuze ko icyo gikorwa cya gisirikare Israel yagikoresheje indege 15 z'intambara zirasa ibisasu 10 ku bantu hamwe. Kuva 2012 Qatar icumbikiye abagize ibiro bya politiki ya Hamas, ndetse Qatar yagize uruhare rukomeye mu gutuma ibiganiro biziguye hagati y'uwo mutwe na Israel. Kuva Hamas igabye igitero cyo ku itariki 7 Ukwakira mu myaka 2 ishize mu majyepfo ya Israel, Hamas yavuze ko bagize itsinda ry'intwa zayo ziri mu biganiro Doha barashwe ariko ko barokoze icyo gitero, ariko Hamas yavuze ko abandi 6 barimo n'ushinzwe umutekano w'umunyakatari bishwe. Itangazo rya Hamas riti turemeza ko umwanzi ari no kwica abavandimwe bacu mu ntumwa ziri mu biganiro. Iryo tangazo ryongeye ko icyo gitero cyemeje nta gushidikanya ko Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu na leta badashaka kugera ku masezerano yose y'amahoro. Mbere mu butumwa yatangaje kuri urubuga nkoranyambaga rwa X, Perezida wa Israel Isaac Herzog yavuze ko ari ingenzi kandi nibyo kurasa ku buyobozi bwa Hamas, nuko yamagana Aliyaya intumwa nkuru ya Hamas mu biganiro akaba n'umutegetsi wa Gaza yahunze irinda kwemeza ko ari urugambiriye mu buryo butaziguye. Umutegetsi wo rwego rwo hejuru mu Israel yabwiye ibitangazamakuru byo mu Israel ko Aliyaya ari umwe mu bari bagambiriwe hamwe na Zahir Jabarin, umutegetsi uri mu buhungiro w'agace ka West Bank. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byasohoye itangazo nyuma gato y'icyo gitero, byavuze ko cyari igikorwa cya gisirikare cyigenga byuzuye cya Israel. Iryo tangazo riti Israel yagitangije, Israel yagikoze kandi Israel irakirengereye byuzuye. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House nabyo byahise byemeza ko byamenyesheje iby'icyo gitero, ndetse ibyo ni nkaho nta wabashidikanya ko ahabereye icyo gitero hegeranye n'ikigo kinini cyane cya gisirikare cya Amerika cya Al Udeid kiri hanze ya Doha. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social nyuma y'amasaha y'icyo gitero kibaye, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko iyo gitero cyari icyemezo cyafashwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel, ati si icyemezo cyafashwe nanjye. Perezida Trump yavuze ko akimara kumenyeshwa iby'icyo gitero yahise ategeka intumwa yereye Amerika Steve Witkoff kubimenyesha Qatar, ariko yavuze ko yabimenyeshejwe bitinze cyane ku buryo bitari bigishobotse guhagarika icyo gitero. Muri ubwo butumwa Trump yavuze ati mfata Qatar nk'umufatanyabikorwa ukomeye n'inshuti ya Amerika, ndetse ndiyumva nabi cyane kubera ahantu igitero cyabereye. Yongeye ko yizeje abategetsi ba Qatar ko ikintu nk'iki kitazongera kuba ku butaka bwabo. Ati kurasa nawe ugishije inama ibisasi imbere muri Qatar, igihugu cyigenga n'inshuti ya Leta z'Ubumwe za Amerika kirimo gukora cyane kandi gikorana natwe gitwari mu bintu birimo ibyago kugira ngo habeho amahoro, ntibiteze imbere intego za Israel cyangwa se intego za Amerika. Ariko gukuraho Hamas yungukiye mu kaga k'abana muri Gaza, iyo ni intego ikwiriye. Haracyari ikibazo ku kuntu iki gitero ku butaka bw'igihugu kigenga cya Qatar kizagira ingaruka ku kigo kineza gisirikare za Amerika za Al Udeid no ku mubano wa Amerika n'inshuti zayo zose zo mu kigobe cy'Abarabu. Qatar ni umuhuza hagati ya Israel na Hamas, ndetse yakira ibiganiro hagati y'impande zombi kuva mu Kwakira uyu mwaka 2023. Mu minsi mike ishize Hamas yavuze ko yakiriye neza ibitekerezo bimwe bya Amerika bijyanye n'ukuntu amasezerano y'agahenge yagerwaho muri Gaza. Yakiriye binyuze ku bahuza, yavuze ko uri mu biganiro ukuntu yabihinduramo amasezerano yuzuye yubahiriza ibyo abaturage bacu bakeneye. Byibazwa ko bishoboka ko abategetsi ba Hamas barajweho barimo kuganira ku gisubizo batanga kuri ibyo bitekerezo bya Amerika. Mbere umutegetsi w'umunyapalestina bwibise ko gahunda ya Amerika yatuma bashimuswa 48 bakiri muri Gaza barekurwa amasaha 48 abanza y'agahenge k'iminsi 60 nk'ingurane kwirekurwa ry'imfungwa z'abanyapalestina ziri mu magereza yo muri Israel
n'ibiganiro byo kubwizanya ukuri bigamije kugera ku gahenge gahoraho. Iduha leta ya Qatar yagize umujinya mwinshi ivuga ko iki gitero kitagize icyo cyitayeho kandi ko ari icy'ubugwari cyo guhonyora mu buryo bugaragara amategeko yose mpuzamahanga n'imigenzereze yose mpuzamahanga. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar riravuga riti mu gihe leta ya Qatar yamagana bikomeye iki gitero, iremeza ko itazihanganira imitwarire ya Israel itagize icyo yitayeho no guhungabanya gukomeje ko ku mutekano w'akarere, ndetse n'izihanganira igikorwa icyo ari cyo cyose kibasira umutekano wayo n'ubusugire bwayo. Ibindi bihugu binyuranye byaraho nabyo byasohoye amatangazo nk'iryo y'umujinya mwinshi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe yamaganye iri hunyura rikomeye ry'ubusugire no kutavogera ubutaka bwa Qatar. Naho Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 yagize Sebastien Lecornu minisitiri w'intebe mushya amusimbuje François Bayrou watakarijwe icyizere n'inteko ishinga amategeko. Lecornu niwe mu ishyaka Renaissance riri ku butegetsi yari asanzwe ari minisitiri w'ingabo kuva muri Gicurasi mu myaka 3 ishize, ubwo Perezida Macron yatangiraga manda ya kabiri. Mbere yo kuba minisitiri w'ingabo ya minisitiri ushinzwe ubutaka bwa kure bugenzurwa n'Umufaransa na minisitiri ushinzwe inzego z'ibanze, imirimo yose muri guverinoma yikoze ku butegetsi bwa Macron. Akimara kugirwa minisitiri w'intebe, Lecornu yatangaje ko Macron yamusabye gusigasira ubwigenge bw'Ubufaransa n'imbaraga zabwo, gukorera abaturage no guharanira ko politiki n'inzego by'iki gihugu bikomeye kurushaho. Lecornu agiye kuri uyu mwanya mu gihe Ubufaransa bwugarijwe n'amadeni yarenze miliyari 300 z'amadolari, bityo asabwa gukora ibishoboka akagabanyuka icyuho kiri mu ngengo y'imari nacyo kikagabanyuka. Bayrou yeguye kuko abagize inteko ishinga amategeko batanyuzwe n'ibisobanuro bahaye ku buryo azagabanya amadeni n'icyuho mu ngengo y'imari, burimo no gukuraho ikiruhuko ku rwego rw'igihugu, kugabanya abakozi n'amafaranga yabwo bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Umwanya wa minisitiri w'intebe muri manda ya kabiri ya Perezida Emmanuel Macron wagoye abawugiyeho cyane kuko kuva muri 2022 umaze kujyaho 5. Ababanjirije Bayrou ni Michel Barnier, Gabriel Attal na Elizabeth Borne.